Eningizimu enyakatho empumalanga nasentshonalanga la kufikela khona lekhasi lingumsakazo empeleni ohamba imbili eveni soswatini eveni abomakhelwane kanye nangesheya kwethlwandle lapha yaMathaspa ngiyandvusela ngomolo wesibongo sami angabi ngedwa la ngihamba nemcoco kaNkulunkulu ngiyahamba with the anointed one of our times the great hlula amadimoni ngicela bavusele Phephethu. Thank you very much Moloyi. Thank you very much my brother egameni lika Jesu. What an opportunity egameni lika Jesu Kristu. Ngiyalemukela ke mina ngathi imbilitandla egameni lenkosi. Ngithi angivusele kumbukela lapha ekhaya. Mbukela ekhaya lenkosi usanzeka ngalo hloniphekile. Ngiyakuvusela egameni lika Jesu egameni namandla. Sesikhona sinamoloyi khona la. Aziveze ngene ubuso sihlose senamhla prophet. Siko samhla singcinamba lenkulu kubantu labaningi laba lesibahlupha ku prophet. Lo moya wekungcincanza wonye. The spirit of stagnation. Ungasichazela prophet ukuthi siyini nomuntu nakuthiwa nje ucinzetelekile impilo yakhe ingcincanza wonye kwente kanjani. Thank you very much Moloyi. Siyabonga kakhulu my brother. Ngicela banenge kakhulu Moloyi nawe labakhluphayo mhlawumbe ngabo inboxela egameni lenkosi bakhala ngalo lesikhuluma ngayo lokho ukuthi Moloyi siyakubona unemprofeti ingabe umprofeti angangisida yini impilo yami imenza wonye angiboni ukuthi ngibheke phi ngempilo eminyakeni lophelele bengenta lokho namanje lokho ngenta lokho egameni lenkosi ngiyafuna kuphumelela ngiyafuna ukuthubela embili kuthi lokulungama egameni lenkosi so ke le spirit of stagnation lesikhathi khona lempilo yakho mbukela lapha ekhaya ingaqhubekeli phambili lempilo yakho imenza wonye imile ubathi uyaphusha ngemandla akho onke kude lokulungama abulungulutho labanye sebaze baphila under anxiety labanye sebaphila bo depression Moloyi bevunga athi nekufa selikhamba impilo dabo ngeke ukuthi umuntu uvunga athi nje impilo yakhe ayihambi kahle imile akaphumeleli ubathe noma kuma relationships ugana lo uyamala uyahamba egameni lenkosi lomunye ahamba yokwenza kumshado uphele kuyadlibika egameni lenkosi uqala ibhizinisi ipheleletheni ayibekeli phambili egameni lenkosi konke nje kwakhe Moloyi kuyabheza benza wonye egameni lenkosi so kungumoya Moloyi this is a spirit of stagnation is a spirit kumoya lothina ukuthi ukhastwe egameni lenkosi Moloyi ngoba umuntu prophet ukanza ukuthi you are fighting this invisible battle but letinto uyadiva tiyakushaya tiyakufofobela ususuzama lokho lento yokuthi nje ungasile mbilo ibuyela emuva ukuthi iye phambili lokuthi njalo mina sekutawulunga kuvuka timo letinkinga Timshaya sibele emuva we want to know prophet ukuthi njengoba lo moya unje now as a person noma lokholwa ngoba nathi sikholwa kuyashaya sikholwa Moloyi sikholwa prophet sifuna kodwa ukuthi how do we combat le tinto silwa njani nana imimoya nayo ngoba nini ba prophet nasilekelele no Moloyi kahle angicela nje ibhuti omkhulu la ngikhulume ngalama signs lama signs emuntu lo manje le spirit stagnation noma lama signs alomuntu lempilo yakhe Moloyi ayichubekeli phambili letimpha ngosiyami so like kulama struggles la phindako lampilweni yakho ngeminyaka neminyaka unalale inkinga leyo but even the following year uphindze ibuye lenkinga egameni lenkosi so lento Moloyi ingumoya egameni lika Jesu Kristu uyasebenta uyatikhandla but awuboni ukuthi kusebenta kokusida ngani noma ungasebenta imali awuyiboni ibhekana kunjalo kunemakhatane Moloyi ladla imali yakho you are right ungathi nje uholile ungathi kuvuleka nje umgodo nodaba ukuthi kufuna lapho ingene la ifuna ingene usungathi manje uyenda uyabona efana kunalo moya ngosiyami welokwanyana westagnation lomunye umuntu Moloyi loba nje lomoya stagnation lo muntu Moloyi uyambona ukuthi indvodza ukhulile msana but division lo muntu kude lenqhubekela phambili le vision Moloyi ude imali abe nayo ahola but imali yakhe awuyiboni ibhekaphi angahola namhlanje evini letako so yakushayilo so uthi imali phelile imali phelile ingosi lo muntu uthi le mali ibhekephi lo muntu akana vision lo muntu imali yakhe wenta tinyo lethi useless akana ndzaba nokuthi mhlawumbe akhele ekhaya noma athatha umfati bantu abakhe abagqole bakosha ikolweni my God lo muntu une spirit of stagnation lento imcinzetele imbambile lento so lo muntu umbona kanjalo egameni lenkosi so ke manje Moloyi lento iyayibangwa yini Moloyi stagnation Moloyi sibangwa ikakhulu lesikhathi sibangwa tono
Tono. Uma uNkulunkulu asashayile uthi asifundzela bhuti incwadi la ya Isaiah number 59 egameni lika Jesu. Sicela ngalo Isaiah. Isaiah number 59 esiqale ngayo my brother. Isaiah number 59 verse number 1. Ngoba le mbilo prophet yestegmentation elikhuni kakhulu prophet angifuni kukuyena. Phela bayafa abantu bathi bulale mololo. Mina nje na ukhumenza silento injalo ngecertain ngeminyaka iyabuya le. Yabo. Mina nje ngiyathi ukuthi kwasha December tawufa imoto. Awucabangi. Kwasha December imoto yami funife. Kufuneka ngishintshe imoto. Uyabona nje ukuthi lento le is Isaiah 59 verse number 1 but yes. All right. Kila part 2 egameni lika Jesu. Angifunze prophet. Kuthiwa nembala ingalo yasimakathe ayimfisha kangako kuthi ingede yasinzisa. Yebo. Nendlebe yakhe asiso sihulu kuthi ingede yebo. Kepha yini kodwa tiphambuko tenu tinehlukanisile naNkulunkulu wenu. Tono tenu tibusithile buso bakhe kini kuze angeni kutini angatoniva. Naye molo impendulo embuke lapha ekhaya ukubona ukuthi mhlawumbe ibangwa yilo simpilo yami ibe nje ipiyele emuva ngenza wonye angiphumeleli angiboni ngibheke ephindempilo namhla ianswer sonayo uthi lo mbhalo namhla lapha uthi indlebe yami ayisiko nzima ukuthi ngahlala ingeva imikhuleko yena kepha uzombhala lapha thi phambuko tenu inehlukanisile naNkulunkulu. In other words uyathandaza uthi Nkosi ngifuna kwentabuthi kusasa bathi uqhubeke wone phinze wone uNkulunkulu avale amadlebe angabaseva nyalo angayivi imithandazo ngoba tiphambuko takho time emkhathini wakho naNkulunkulu. So in other words funa utihlola ukuthi ingalo kubangwa yini and repent bese uyabona uqhubeka uhlupheke yini. My God. So moloyi lokunye lengifasibuka namhla sibuka kakhulu. Sibona ama demonic hindrances. Ikathi kakhulu this thing lobuthakathi moloyi. So ngoba buthakathi moloyi bukhona. La ngephandle moloyi kuyagangwa. Abantu bayaloya. Kuyaloya la ngephandle. Sikhuluma ngebantu khona moloyi umuntu akwadi ukuthi aye kusigujana aye emthumbeni. Ayohlola. Ahlola impilo yakho. Ayibuke lokuthi ngibona impumelelo la. Ngibona ngathi kunelifu lapha utawuphumelela lo umfana asibani banyana. Ngayithebula njani lento yakho? Ngayithebula njani bese uyavala. Avale moloyi. Uyawubathe kumfane bantu uyezama. Uyawubathe uyagubula udlela. Kwale man. Uyatibuta lento ngabe ingithanza ize yovela sekhaya. Seyishonephi? Ngule spirit. Prophet ukuhlaba nje ilwimi ngoba kulendzaba lesikhuluma ngo imcoka ngifuna ukusinalo lapha ekhaya ayito iconza lento le. Yes Lord. Yokuthi uthite into yekuqala levimba noma ibangele spirit of stagnation lokuthi ungakhona uqhubekela phambili sibatha ukuthi ibhethe wathi indzaba yekuqala etono abantu baphila i sinful life lento ibanga ukuthi lento nje njalo ibangela si noma ngabe kuyaphumela iclaim lento Yes my Lord. So sigenyawo le number 2 lokunye kuba ngilama demon nemalo kubeka prophet bengifuna nje lokuclarify la. Yes moloyi. So moloyi namhla ngifuna sigcile kuloko lama demonic hindrances. Utasibona moloyi leli verse la encwadini yaDaniela number 10 no verse number 12 egameni lenkosi. Yes Lord. Daniel number 10 verse number 12 egameni lika Jesu. Ngoba letinkinga leti ngiyatibona lokuthi emaswati abaningi sashaywe ngito kakhulu prophet empilweni. Ngicela futhi incwadi ya 10 verse number 12 efunza kanjena waqhubeka wathi ungesabi Daniela kusukela ngelilangale kuqala mzukwana utimisela ingqondweni yakho kuthi ufuna ukuqonza kahle nekuthi thoba embi kwaNkulunkulu emavi akho evakala kahle onke mine sengitele kutawuletha imphendvulo yawo. Ngeva kuthiwa manje uthi uNkulunkulu sengitele utawuletha imphendvulo yani manje. Qhubeka ufunde futhi. Qhubeka ufunde. 13 wakhona uthi kodwa ingilozi yembuso yasePersia yangivimbela kwathi mate kwaphela emalanga lang 21 waze kwefika Mikhaeli lomunye wetingelozi letitikhulu atengilekelela ngobe bengishiyiwe lapho ngedwa nemakhosi asePersia manje ke sengitele kutakuchazela ukuthi kutawukwendekani kubantu bakini.
emalanga ladaba uthi lo mbhali moloyi lamagama lawo ashiwo uNkulunkulu Yeah. uthi ngakuva Yes. usengakhuluma uthi manje sengitele manje kutona njani kutoka ubusisa uthi Daniel lapha manje kepha ingilosi yelive lasePersia yavimbela lengelosi yavimbela lokuthi athole lendotakhe lempendulo kepha uthi Daniela ngasitwa ukuthi kuze kufike Mikhayeli ingelosi lesikhulu ingelosi yaNkulunkulu ingilosi yembi Yeah. wafike wangilekelela kule ngilosi yasePersia kuze ngikhululeke nje ngakhuleka ngoba sekufike Mikhayeli Shawuthi moloyi kulesinye isikhathi Yeah. uyayidzinga ingelosi letawungenelela itokusinzisa ngoba letinto tikhona moloyi netakho uNkulunkulu ukuniketile manje kule ngelosi yesitha levimba indotakho uyasibuka lokuthi ngoba phela ngiyathandaza ngoba phela ngiyazila neBhayibheli ngiyalifunda ngapha ngiphumelele kunani kule ngilosi yesitha leme emkhathini wakho netindotakho uthi ngamanje ingilosi letawufika ilandzele impendulo ngemandla molo kahle prophet uthi wena noma ngabe sikhona noma sithandaza uNkulunkulu uyaphendula ngelanga nquma nje kunjalo molo kodwa le ngilosi layitha lempendulo iyathunjwa ibanjwe ivegetate angithi molo isiphila emhlabeni thina nawo wake mosi wafaka emadata noma wakayifaka i-airtime but ingangena cingweni lakho uzoshala MTN uyabuza ukuthi i-airtime engiyifakile ayikangeni ngani athi MTN mangangane sena inkinga ye-network ilasibhakabhakeni le airtime yakho ibanjiwe nje kwesikhashana kepha emva kwesikhathi itabe siyangena so manje le network ilahlekile so in other words lamadimoni lamasiplengilosi yesitha ifike indle network my God between wena nendotakho nempendulo yakho yalo mthandazo in other words moloyi udzinga manje labo fixer noma labo technician ngoba MTN yakho ukuthi bonjinela bethu basabhizi ne-internet basayilungisa itawubuya masinyana so nawe uyayidzinga manje technician lotawufike angenelele alanze impendulo yakho nometha ibanjwephi ngoba le airtime nana uyifakile yangangeni wena ubuyela kulo lothengisa le airtime exactly molo uthi ngifake airtime engeni ngani athi kuyihambile lakini athi kimi ihambile kepha ingangeni lapho kuwe bese kuzinga bese uxhumana nalo setu kunjalo yato ukutshela ukuthi yeda kunjalo molo prophet so lapha ekhaya ngicela uyadivela ukuthi number 1 usengayithola le diagnosis ukuthi yini lebambe ukuthi ungaphumeleli lebambe ukuthi wena ungqingqenza wonye ngicela ke ukuthi usukume ute kumprofeti atofika buke utawufika umprofeti akutshele ukuthi according to Isaiah 59 verse 1 wakhona ukuthi lo lokubanga ukuthi mhlambe ungaphenduleki kungaba ukuthi tono tethu nempilo siyiphilako isithe buso basimakathe imithazo yethu ayivakali noma umprofeti utawufika abuke ahlole acheck a prophet ukuthi no ngibona ema-hindrances emademoni avimbile ingelozi lethe impendulo yakho ingelozi lethe umshado wakho ivaliwe ibanjiwe ithunjiwe imali yakho iyetshiwe yathunjwa bese kudingeka kumprofeti ukuthi bese uxhumana nemazulu kuthunyelwe ingelozi yokhulula and the time we connect nemazulu thina kulesikhathi khona le ngilosi yasezulwini siya-reinforce ukuthi no matter ukuthi inganani imbi ebumnyama sesiyadedela boMikhayeli leBhayibheli lithi Mikhayeli ingilosi yembi mase kuphume Mikhayeli moloyi my God mase kuphumela kelibutho angithi wena prophet bami basengasenzi ba prophet bafana njengemprofeti Moses kunemprofeti Joshua uthi ngiyale ingelozi itawuhamba imbi kwami haleluya le ngelozi beyiniketwe lo Joshua ukuthi uprofeti uyakhona ukuthi bese uyobuza hayi man ibanjwe phi le mphumelelo yakho yes lord asiqhubeke ke prophet usinikete mhlawumbe lokuthi the times that smart hamba tifika phi manje sikhululeka kanjani kule simo lesi sekuthi either manje nayi ingelozi yami ithunjiwe uma ngitaka umprofeti uyakhona umprofeti ukuthi angiside sikhululeka ngikhulekise ikhululwe man kubuye lo mshado wami ngoba kade ngithazela ipromotion
Moloyi indzaba lenkulu Yes. leBhayibheli lithi ema-Israelites Okay. abesakhuleka esikhathi lesithe afuna kuphuma eGibhithe. Yes. LeBhayibheli lithi uNkulunkulu besakuvile kukhwela kwawo. But LeBhayibheli lithi uNkulunkulu akazange athi uNkulunkulu phumani nihambe niye eKhenani. No. But wathi athi uNkulunkulu athumele umuntu. Yeah, athi nguvile ekhala kwabo. Nkosi yami. Ahlelele lo muntu prophet. Lo muntu uanointed for leading the people. Kunjalo. So labantu ngabakhona ekhamba ngekwabo. Okay. Badzinga lo muntu lo ordained to lead them. Badzinga lo muntu lo ordained to overcome all the obstacles that they will face along the way. Lo muntu une grace lati kwakhe. Utawenda kuphela manje endleleni. But grace lena kuwe. Itawukhipha manje edwaleni. Lo muntu ordained ukuthi tawendeke Moloyi kuphele kudla endleleni. But lo muntu in authority. My God. Lokuthi uyawukhomanda emazulu. Kwehle imvula yekuhle. Badle bangafi egameni lenkosi. In other words bhuti, etimenti yabantu mhlawumbe nje kulenkinga ukuthi impilo yakhe imenza wona. Ukhona umuntu logotshelwe lenkinga yakhe. Ukhona umuntu logotshelwe ukukhipha wena evela kwebhila. Akubeke eveni lesethembile. Laba prophet bakhe. Encwadini Amos uthi kude la kwentako akakureveal akakuveli emehlweni abaprofeti bakhe egameni lenkosi. In other words kunetinto ukuthi uloyiwe uvuka ushayiwe Nkosi yami udinga nje umprofeti ukuthi asolive. One word is enough for a prophet to change your life. Ngamagama uyamdzinga Moses wakho. Lokuthi emshadweni wakho mase kuphelele liwayini uyamdzinga Moses wakho. Mase kuphele emanti emsebenzi wakho sokuphela the contract uyamdzinga Moses wakho because le Bible lithi bakhala kodwa Moses yena wakhala uNkulunkulu. Thank you Jesus. Bona bakhala kuMoses kodwa Moses yena wakhala uNkulunkulu. Hallelujah. Because abegcotshiwe uNkulunkulu. Hallelujah. Nje ukuthi kusasa uvele uvukele uthi yathi kuthini I'm taking a sick leave ngiyahamba ngoba uyagula lempilo. Your career is sick. Umshado wakho uyagula. Udzinga ukuthi ugujime uye kumprofeti ngicela ungisithe. Hallelujah. Impendulo angiboni. Ngiyathandaza but ngiyeva umthandazo uphela la awufinyeleli umthandazo wami. Ngicela ungikhulekise prophet. Yes Lord. So ngifuna labantu labo kusasa ngolesithathu uvuka uye khona embekelweni yothi ngicela prophet imani ungikhulekise. Ngicela nje mina ukuthi kwakho nje uye ngekholo nekwethemba ukuthi uNkulunkulu utakusita empilweni. Hallelujah. Ngoba ngiloko lesikudingayo. Singaloko Moloyi. Kanti ke nangabe uyasebenza ngemgcibelo ukhona umprofeti uyathandazela la. Nakhona uphatha nje umnike lakho longa 150. Inombolo ngihlale ngibekile la ku screen. Ngiyitolect athi jiki uyatshayela ucela umprofeti akusithi ngaba angibathanza base bashaya umprofeti ngicela umthandazo bobuhlungu liqolo hawu sukuma uhambe uye khona angimolo uyakhuluma na ukuthi showing up is an act of faith. La madoda bekane blepe bathi asukuma nquma ukuthi ngisiyangena kule nkambo manje kuthiwa ngilokukholwa kwala madoda lonta ukuthi namasiriya eve umdumo wenu avela abaleka nje yakonke phakathi nyathelo sekuqala nje labasithatha Moloyi. So manje Moloyi balenkinga lenkulu kakhulu ukuthi bantu noma sebavile but bayakhe uthi uNkulunkulu ngibeke kufa ngibeke nephila kunjalo uthi wena kungasakhethi lokufa khetha kuphila. Kepha nje sekunjalo Moloyi bantu bakhetha kufa kuphila sekukhona. Angizithi iBhayibheli lisinaselibelethe inyoka sethi balumile labantu kwathiwa ababuke labanye babuka baphila labanye babegcine sesibabamba bona bababukisa ngengalo. So sineprofit stop balobuso nobulengani sibubukisa napha etulu ukuze utophila. Ngoba mina Moloyi angitholi mina ukuthi bantu sebahlaseleke ngase kwente nje abantu Moloyi sebahlaseleke kakhulu man. Umuntu acele kudla umbekele kudla na kudla dlani aqhubeka acele kudla aphinza aqhubeka acele kudla umbekele impilo naye impilo kuphilwa kanje aqhubeka ahlupheke impilo aqhubeka ahlupheke sebahlaseleke kakhulu Moloyi abasathi ukuthi kuphi ngikuphi Moloyi. Ngophela Moloyi umuntu thoba silendvuza inani le ayifuni ke nale ngafika isitaka lekhona ingosi yami ngakushane kukushaya ufuna ukuyikhulula Moloyi ufuna ukuyikhulula kodwa ihleli inenge lethi inkinga uhlaselekile. Ngicazwa abantu labasha labasukuma eta nema documents athi prophet ngicela uthazele ama documents ngiyofuna umsebenzi ngoba lo muntu uwenda njani wenda usesesinqumo nesinyathelo sekuthi ngiyosebenza lo munye Moloyi kaze afundzela certificate unaso but sona kasebenzi uyabona. So ngine spirit esikhuluma ngaso Moloyi stagnation sibambile sivimbile kufuna yona
yonke into yakho ingakusebenzeli Inkosi yami ngosi imali moloyi labanye baze sebahlala emakhadabo Inkosi ahlala yami boshayilo kunjalo uyadibuke lokuthi when ufeel stress ngisavuka emsebentini sokucabanga kanengi ngiyavukela nginta njani ngiyala My God. ngule spirit membi kwakhe ngoba lomunye ngoba ngiyesithi ngeprofeti kusinziswa yeah kuphuma iGibhithe kunjalo bathi akusho kuphuma iGibhithe kuthi konke kutawuhamba kahle endleleni Kunjalo. kwaphela emanzi kwawenta ingcinamba tetelwane Yeah. lokusho ukuthi lempilo yekusinzwa nekukholwa is a journey ngeke bese usosisiwe konke sekutawuhamba kahle Yes. kodwa uNkulunkulu bekenine njengabaprofeti Exactly, kuthi exactly. bente lempilo kusasesibhekane ingcinamba senenjani sikhona ukudinqoba moloyi labanengi sebafikile labanengi sebafakazile Yeah. egameni lika Jesu Kunjalo. I'm not trying to promote myself yeah I'm not trying to advertise me but I'm Yiva. advertising my God Yeah. I'm advertising Lo the God that is in me egameni Nkosi leNkosi. yami. Because it is not me who is performing all these things but my God is performing through me egameni Nkosi leNkosi. yami. so ngesike moloyi in this time moloyi Yeah. I am privileged My God. ukuthi nginethenjwa uNkulunkulu with Nkosi such a yami. gift egameni leNkosi Eish. ukuthi Yiva kahle. bantu ngibabeke tandla basitakale Baphile. bantu betekimi ngibone ukuthi inkinga dabo ngiprofete umuntu asitakale angaphi ngoba moloyi umuntu before moloyi umlapha enyameni Ngiva kahle. ufuna umlapha ekucala kamoya Kamoya, egameni leNkosi. kunjalo. So umuntu umlapha kanjani moloyi kamoya umlapha through a prophetic word and direction egameni leNkosi. kude lokunye prophet Yes, so lo muntu emoloyi kubeka umuntu tandla usuke sowushoshela ligone Ngiva kahle. kahle kahle umuntu angazaphile in the spirit in the spirit. alamagama lomtshele honor as prophet Nkosi yami. automatically asavele asakhululekile angithi nje nakafika eSamaria uthi kulomfati lamani lengidakunika wona Yeah, yeah. ngeke uphinze ngeke wona uphinze wome naphakade but wamnika a word of prophecy yes exactly Nkosi yami wavela umfati wakhululeka nabo kwaphuma inshisekelo leBhayibheli lithi wagijima watshela iSamaria yonke noma bekathiwa uyingwada but the anointing lasebekayitholile Yeah. yenza sibantu bamlalele bamungu ngoba kuthi umlo ufuna kufa ingwadla molo Nkosi yami but ingwadla ingangena neanointing yadibana nale ndoda ingadibana nendoda ingwadla bayinika iattention Yeah. nalo bayibuka ngemehlo bafuna kuyisoma bafuna kuyilala Yeah. but ngalesikhathi yakudibana neanointing Nkosi yami bayibuka ngalelinye liso yamemetakanye abantu bawugcwala emthomveni le ethi wotani ngibonisene ngokutshele konke lalela ngoba uyamdzinga umuntu lotakutshela konke lapha ekhaya khona kuphela nje prophet bantu bayamdzinga mina nje ngila ngisakata la Yeah. ngito wena nje lokushiwa uNkulunkulu ngitobeka kufa nekuphila wena nje ngicela ukhethe kuphila kunjani ngaso usukume lapha kumbe wehlule emadimoni Yeah. utofika uphile leBhayibheli ulichaza bezinizisa nalikhuluma lathi unaso ukhethe lokuphila kutawuphila wena kuphila nebantu ababo tawuphila wena ngoba ngoloyi kunebantu labangathi ukuthi ma ngingafa Yeah. ngishiye abantu kulesimo lesi Lesi. but awuhlupheka for the rest of their lives Nkosi yami so kumntwana njengemntana lapha ekhaya abantu abakho uyababona bayabhema banatha tshwala abasebenzi bacabana bodwa abantu abodwana Yeah. uyabona ukuthi kune spirit lesilakhaya etikwakho njengemntana Nkosi yami. labantwana badzinga ukuthi kusukume wena ke manje njengemntana uyokhetha kuphila ukhetha wena kuphila makele kufa Kuphela. yeah the time ukhetha kuphila utawuphila wena nebantu bakho ngoba uhleli nje la khona awati ukuthi lenkinga ngento engayinzaba yesono Yeah, yeah. nama decisions owathethe ngemuva noma ama spiritual hindrances Yeah. la mpilweni yakho uthi ngumprofeti lobonako lokuthi abangwayile lophethe likhambi ngoba moloyi kunelikhambi lelikhona moloyi angifune takuchat ingcinamba bese akasabi nelikhambi ngoba kuyinkinga uye kumprofeti afike akutshela inganekwane angakusithi ngalutho angakusithi ngalutho ngoba lokho kuyafana nebhula moloyi Yeah, ngiva iBhayibheli kahle. lithi inkulunkulu yagqeka kubhula moloyi Ngiva kahle. so moya kumprofeti usuke ugathe a prophetic word and Yeah. a prophetic word direction Yeah. and healing Yeah. deliverance egameni Kube kuphela nje phela into emva kwalokho egameni ya leNkosi. kusuka idimoni likushiye Angizibona sezizini lapha when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase. So a prophecy without deliverance I see prophecy ayikapheleli Yeah. it is incomplete ayikapheleli ngeke kusebentele batshele bona kusasa siyasebenza futhi batshele lalela umprofeti ukhona kusasa Yeah. vuka
uhambe ngiyathi ukuthi le demon litakumela ngenhla lesinye isikhathi kufuna undlubuluzele udluthule because ungakadluthuli nendeka le demon likuvimbe uthi usaya sebakuvimbele sebakubita emhlanje abantu abasimba so njani ushiya konke phansi usinyaka umprofeti noma kungathiwa kuthiwa umntwana so uyagula nambona ngibuya because ngijake kusinye ukukhulu abantu bami ukhona umprofeti kusasa nombolo tibonako lethi tishayele manje ucele prophet ngicela kutokubona yes we believe it distance is not a barrier prophet tokuthandazela but kunento lekufika ukuthi uhlangane naye buso nebuso uze utokhona ukuthi wena njani usitakala so ngiyacela ngimgcibela ukhona umprofeti wathandazela khona ebekelweni ngathi labathi mina ngiyasebenza prophet nange weekend nensonto na ufika gijima into kumprofeti ukhona usheshe ubhalise manje ukhona umprofeti utakusita kulesimo ubhekane naso after church kodwa labo lababhalisile ngicela pins niphatheke lo mnikelo bazalwane nawude uqala ka 150 because I believe mina I commitment is very important because ngiyathi ukuthi into lo tawusi nje uthe mahala uyithatha serious uyayitselela but into lene value that you've invested in it utawukwati ukuyekholwa uyethembe ukhole ugatse ini umphumela ngiloko nje ngikucela ukuthi usetha bathi ke umprofeti ngeke akubrashe noma kunese ngesono utakutshela nje iqiniso simake yeke labugwadla makhe phendvuka ngoba kubanjwe bugwadla bakho yeka kuphinga maka kube kuphela nje prophet sibalelise kakhulu ngoba abantu abalifuni iqiniso kanti uthi uNkulunkulu batalo lathi nditaba khulula kuphela nje prophet iqiniso latathi uzolitaba khulu izo lamkhululo umuntu kube kuphela nje asivalelise phutha asivalelise ngisho ukuthi abemakhaya kuyansanza egameni lika Jesu kuyinto lenkulu kakhulu ukuthi nisiphe indlebe yenu nisiphe idatha lenu nisiphe nemehlweni nisibukele nisilandzele semakhasini ethu egameni lenkosi siyathokoza kakhulu niyakhomba lithando kithi egameni lika Jesu uNkulunkulu wasezulwini anganibusisa sasa ke ngikhona njengoba molo asashilo ngiyaqala nga 11 isikhathi senikusebenta egameni lenkosi kanti utawushaya ma numbers akhe umprofeti egameni lenkosi noma ke utawundeka ungatholi umprofeti ungabe uyakwata lo tamthola ngeke kanti afika kutshela ukuthi umprofeti utholakala kanjani ngoba labanye molo basebashaya bafuna ukuthi bafuna kushaya ukukhuluma nemprofeti direct uyayibona into kanzi nakukhona lo bamba ulicingo call center reception bamba lecingo utakutshela umprofeti utholakala kanjani bayo mimi bese sofathi ngicela umprofeti sis ngicela umprofeti budi ngicela umprofeti kanti utakutshela umprofeti utholakala embekelweni la bathola khona live hayi la bese basi prophet ngoba bafethu bela bayibona umashaya ngabo 2 prophet lapha ngibhuthe nginathe manje ngesikotela sesijamule lesarusa prophet ingabe kusho ukuthi lo munye molo yashaya yathi umprofeti ngibhuthe nginawe sihamba siwela kuphi kuphi so ngibhuthile so ke molo yasendlule phela mkhulu siyakama ukuthi sikhona siyasebenta egameni lenkosi sikhuleka nemaswati lahlaselekile wangathi uNkulunkulu lapha ekhaya angakubusisa kuphathe ngesandla sakhe semusa uphakame ematini yena kusasa gijima uthi inkwe sidibane khona embekelweni egameni lika Jesu Kristu amen ngiyathi ke mangabe ubukezwa ufika kulesigaba lesi vele uNkulunkulu bekavela afuna wena lenkonzo lena bengeyakho mpela qhubeka ke simkhonde ekumathambe ekumatini uNkulunkulu nisale kahle bye bye.